Revival TV, Amagara N'Okubagye. Do I look nice? Nakwakira program yetu Amagara N'Okubagye ori ha Revival TV kandi hamwe na Revival Radio Amagara N'Okubagye basibotokwe yarenga ruta kandi mukama witi esasi umwe naye baro kurinda akakwisisha heji wakiriyo huriri kandi ukabasa kureba program kandi ukajuhura obutebe kanisa wawe atwiresha tuyaba mukama kandi nimba ninkwakira kimwe ni kursi ya weekend nimba nyanguzo bari yarenga konka twakiri mu weekend mudu konka twajerga mu izo wiki yatanduka busia kandi nimba nikishimirwa mnonga ndikuja ndo bari kumano kwatobwire ukamanya program yawe kandi ukaba washikiriho so mbwenu no chimanya je program eji nebi Amagara waba wa joining gogo kubanza ubino manya ngo hati wahirwa wachira obwafune program abuka program eji ntwejesuwa mu bintu binji ekwati n'Amagara gitu kandi tubasa kumanya uko kwasa kurebera Amagara gawe exercises zishime gukora ebyo kuribeshime kurya eco rakibeze eco tarakibeze byona no bishanga kandi koko bimanya nimba nimanya ngo eco warebere ningashe cyo rukumanya tikikakwita so mbwe nakwakira kandi nyenda gustwara mu gishogu twakira umushaho Twatayisa omushaho witu na Amagara Mission Hospital no mushaho mzaza kandi korawe wabiruri ha program ahamande hati ni manyangu yonoza kwa no following jejejeje niyo wisho ko kwanza utafa yonoza kwasa konka akabana atwegesa abintu byashimiye kucebeza wabo inenda wabiri mukazi wenda hariho tests ningashe bintu byo kucebeza wabo inenda kandi wazayo akajangu wari babatachibuza ni wono we no bwabe kubuza atwenka shi doctor kabatogise ngo iki neki kibasa kwa kino nje wacebeza ahabwencho tanchebeza era kushoborere omarwe omanya habwenchi ninga yayegwa no mwijusia kandi nakuchebera ebintu bitamburaje mbwen tusugusagomza mukwejesuwa abo kobwire ukatkwata takaherize kandi toheragane some studios umuntu zagarka mbwen twagarka omushaho witogu namanywa ka sister Dorothy NIWAMANYA kandi nomushaho omuzalisa akorwa Amagara Mission Hospital nyenda ngutumwachire tugomze na program sister twakwachire bari mnonga ninya ntakira mutekana sawa program kandi nabaturikize mwena nashemererwa ukijaha kandi nashemererwa ngo muhurikize hakuba bitosha nimba nikibangu muhurikize akuba nimutera amasomo musenika message n'ibindi byona haza kinshemeza kandi shemeza na Amagara Mission Hospital amen yes kandi nimanye nawo kwisi program eji neya kuguru kubanza kuserura katanu shasha tuzice repeat ne rwakasheshe mbona waje cyo wa missing umwazo ne twakeka kutegeneza amashanyazi kakargaho akasheshe shahina kuro kwanza kuserura katanu program no ine repeat kandi we waba utakatahire ninga ine cha kuteganisa waza YouTube ninga Facebook program ne ro live no buji neje mbwe taruko kwasa kwasa ngo ebintu bitebera kwishikira habo kuba tubitire buramwe hona kugira ngo obase kubufuna kandi wasana ku followinga our ex handle ningashi eyabene manyonka Twitter ofine updates breaking news ebintu from ihanga tubitaye mpora ebikufa Revival Radio ninga Revival TV nobo byeneje so what kuratira Revival TV 24 yes noza kwana manya ebikuchiraho mbene nyenda gutara mu gisho gutushabe kandi tanke program yiteji umushaka umsema twegese tutangire hari ayito akomere kandi tukomze omisho reka tushaba mukama witu omnyambabazi twakusima ahabizoberi we bari mukama kutujerera imbabazi okuturebanisa ho gundo murundi kandi no kutubasa okutandika program eji tushaba mukama ngo beni uwategeka ebuturagambo umwanya wo kubihisa izina ryawe kitimisa abarabuje bagira kibihamu bitakafa busha rero mukama amahirwe byona izina ryawe rihimbisuwe omwizina rya Yesu Kristo mukama wetu amen yes sister nyina ustangira obundo wabira taruho ndaza kundi aferire kugamba habintu bwa twegise byo mutayine kucebeza nkakwataho akakoka sirimu nakwataho blood group katwegezaho resasi positive na negative watwegezaho CBC ningashobuye weshagama n'ibindi nkebyo kukaranyeze tutandikira mbwenu oyireho ebyo niche kindi cyo mutakwasa kucebeza yabayine ebane mnongo mutebekana sawa program kandi koko wagamba nyenda gutandikira kubeshaze burizi katwata nashasha abo buno wasakushanga ino wahurikize tiyahindura program kandi katiya
tiyabasa kuba konka niwo abatari no basa kutandikira umanye icweke cyawe kisigire so icweke cyawe kisigire tukatwa bintu reba test turi kucebeza hazobo mwe tukurabira umushagama kandi tukurabira umunkari twayinyinje twarebire kandi ziraba umushagama isi twagambire ngo ko umtebekansa wa program yagamba kandi tukatwa yitsigire nkibiri zonka then hatukareba nizihezo kandi hati eziri kucebera kurabira umunkari so mwene zimwaza bezigireyo ezito kubasa kucebera kurabira umushagama kukaba kwabe kujye kucebeza shukari na pressure ebyo bwiro bwingi nibitambara hamwe kandi obwiro bundi ushanga oyineho nkakimwe ngo shanga umucyara yineho nkakimwe so guturu kubandi tucebera nkakuriyo kutwabe ntugamba uyishere kucebezenda trimester yo kubanza ningashi omeza 3 go kubanza nayo ntugicebera turebe shukari yawe yemerireta tukiza kurija twashanga abashikari yawe rije atu tubaje mwene konka ni tuja tuyarikira mnongo bwiro bingi twafuna ebinte ebitari birunje ningashu tukashanga kandi hateriya yigura aho naho turi kugumizamu so mwene ko turi kwija twashanga pressure shukari eriya higura shukari eriya higura hatu tuja tureba nice kirakura to so iwe ni kikugasera kinki onko mucyara ininda kumanya shukari yawe kweyemerire haraho abacyara bakuja bakafuna shukari muntu watwira tajina Amagara yegona kandi hatakijirenda ngo kutwabe twarebire ngo system zona nizicuka zo mbiri hatoshanga kandi watandika no kufuna indwara zitari zimwe na zimwe nka shukari so za kushanga wafuna shukari ushanga cyafuteganisa kandi cyateganisa n'Amagara y'umwana umunda so mwene kuturikuja twashanga shukari eriya higuru hati yantu batwino kureka ngo twakwireze mbaza agubye shukari ubundi ko kubota jijanja biri kushanga yateganisa Amagara gawe nago mwana then ekindi ni pressure nayo nko kwe nubasa kushanga twirotine pressure konga this time kigirenda kandi hatugira pressure nangwa pressure ni imbi munonga na munonga wabara kujimanya bukirikare so pressure ko kubara kuja kujimanya bukirikare nkana batangaza haba mayisobo kushanga umwe wazimbe bijere ukashanga umucyara watandika kuzimbe bijere yes no basa kugira tkonkashi n'abacyara bandi kandi bazimbe bijere obwiro bwinji pressure giyo kwe kwija nitandikira na munonga ameza 5 no kugaruka higuru twacebera obundi ko kuba ocebize kuruga ahakwezi ko kubanza tukashanga pressure rije hat kandi ukija wahikomeza 5 tukashanga pressure yatima itonka abashawonka kariya kamanyiso akeshime kuba nitwireka ngo ine cyacukaho pressure yo kwishime kuba niba so pressure ko kuja yaza higureji omumeza 5 no kugaruka higura hatoza kushanga yategana so mwana so iwe ngiye ubumanyiso bwo kureba cyo kubanza twarira ngo basa kuzimbe bijere ecyaka bino basa kure kutandika kureba kubi amisho gawe gatandika kureba nk'ebintu bibiri ningo shanga nuhura nkamisho gona nigatete mano ureba nko binyonyozi sayinizi nkeze konko bwiro bwingi ko kuza akore sayinizi shanga umwe cyarengini kandi ecenja ure kiri mu pressure no shanga ni kiringu pressure gikore kuza kwikakwereka ko bonero ushanga mu bwiro bwingi umwana niho yambandize itakishire kwikamukazi ushanga bwiro bwingi tukarana kabonera ko kugira ngo nobori wero mukazi yagwa ngo wesimbo umukazi yanaza nko mukina bero ngo mukazi yanko mucyungo yagwa urebe kandi na risks ziri kwazi kwatagira no mukazi kugwa uri ngo mucyungo shanga no siya nibindi byone konkebe byone bikiriya pressure ko iri kuja yatandika kureta signs abacyapa tureti umushanga no mwana atakubasa kumuya mukando shanga mu yashisha nebicuye kabiri nkensigo ekinene bindi byone bikwatagira no mwana so ncyakiri ikintu cyukuru munanga iwe ngo mucyara kwemanya ngo kunkugirana babi no kunjebera pressure na shukari yes then ekinde kitine turi kwenda kureba haraho bwo rukushanga ukashanga ko kuzahirwa robwiro bwinja abacyarana bakimanya ushanga onu bakutera hongo bakukebera sifirizi ningana bakubuza orarwireho orabwireho sifirizo Magara gawe nushanga nibakikubuza tuyibuza shi abwinja nibamuzana ndarwireho nkebihoya ningashi nabandarwireho nka hepatitis so ekiri kubandi tumobwiro bwinji abashaho nibabuze ndwareze endwana nka sifirizi na hepatitis nendware zo mucyara ari kurwara zikija zikaraba mucyanyima zikazo mwana umucyara wabo yinina so okaza kushanga ukashanga endware je ko kubata jijanjabire umwana nazarwa nendware ejo so oza kushanga cyaba kibi munonga ushanga umwe wakimanya cyabire leta umwana yaziriwe nayo shanga nibakujanja bo mucyara bajanja bano mwana ikikabe kitari kirunja kwa kuba kucyuma bukirikare bakujanja ba okira umwana zarwa n'Amagara marumbi so bwiro bwinji endware zo niziba ni nyinje nangwa n'indwara ziri nka munana konko bwiro bwinji eziri kwa ziri common ni syphilis ejo na hepatitis so mbwenu ni kiba kiri kikuru kugira ngo bondi waza hirwaro kashanga kipande cyawe batahandika inga batambwenu batagicebera
nicyo ndukwizera kugira ngo okimanye ubashima kwani banchebera nkoko wagamira umutebekanisa wa program kugira ngo kushanga cyaraho yebuza shi nyewe ndije kandi obwiro bwinji nango ntuba ntwenda ngo hati nkendo warezo obwiro bwinji no shanga nizikwata na mnonga syphilis ni kwata omushija n'omukazi so za kushanga nko mcyara yagera syphilis akagikebeza mu irwaro twamushanja omushija twatamushanja nagaruka funga syphilis hatoza kushanga process yona omushija jine mucyara jine n'abana y'abajine azobwiro bunjo tushanga umwana yazarwa ine syphilis nibateganisibwa munonga so ushanga umwe nibatirwa nko ibintu ahambiri bikwata kabiri umuko twizi so ushanga kitabonera just because akugira ngo ahanda tora fire ningatora kimanyiro bunde cyo wabirune gukora naenda kubuzaho ebuzo nkabibiri nasha kubanza omuntu yacebize syphilis ninga hepatitis B na itengaga kakucebeza urugendo rwenda rwarutakahwireyo yacebera nko first trimester na itegesaga kamukucebera ninga yacebize nchimara obwiro bwinji nitugicebera first trimester kuturi kushanga utajine tukonsideringa ngo bundi tojine konko bwiro bwinji mu trimester zakurataho ningashu ahamezi anakusya mukaga na mushanje kusya mwenda obwiro bwinji tware ngunicyeta gisa na munonga tukareba obubonero ntugaruka tucibera konka abo kujya ntwa twacibera mu rugo kubanza haba atari obubonero bwena tubaso tutagaruka tucibera ekinde cyane kubuza akakoko kasirima hariho ikintu cyitweta discordant couples tinkumanya kuchikwikanka syphilis nga hepatitis B is it possible kushanga umushija career let's say then umukazi atajine konka in a way omwana ija yajigira hati ekiri kuja kikabaho ndware ziringa syphilis na hepatitis ko na mnonga syphilis kambe niyo nayibesinga hako bwiro bunje niyeri kwata two partners kandi ukashanga yatuteganisa so mbweno bwiro bwinji syphilis yoti kugira ngo haraho discordant ni muba mujine mwena konke kiri kuja kikabaho umucyara yagifuna nabasa kufuna ubonere etamukora kubi konka wo mushija yafuna syphilis in the first 3 days ninjira nayito warana hero waro nicyo cyamane kiri kuba kivuna na chance ituru kugira ngo kwe kumukwato bwiro bwinji tubakayanga treatment akugira ngo neba kora kube kusinga abacyara konka ije ko mucyara mwente kaba silent mu mushije kaba silent kugira ngo kumujirwire utacimanyire yonede kwa kwere ko bimanyise kure ko mukazi so umukazi yono gicebere ba positive konko shango bundo bwinji signs zitakabasa kumukora kubi konka ije kandi wari kubaye bwiro mwana hatwari kubata gicebire hati yago mushaga maya multiplying hati affecting umwana tika yona bagera syphilis so ebyo mbyo twantwenda kureba ebya bisigire tutararebera mushagama so hati twaza kureba nibiki kandi bituru kubasa kucebera kurabira umunkari nanyenda kubuza kindi just before pressure ni manyangu preferable katugeza ngo umutashimeye kucebezenda burkwezi at least once a month konka nchibasika umuntu kucebeza hati turiyo kwikumina kumwe ngacebeza nisha kucebezenda nataha pressure njeriji konka before I come back in December nchibasika pressure kutemba kuzahigure kika point yo kwenda kunkora kubininga neguma negitemba mpora kugira ngo kwikumira birahinguza kwizira na yatemba noja kujukwateta kabire ko hatwere kuberije then kugira ngo okatebeza kwikumina kumwerije kuyijo kwa kabiri ekatemba ntakizire ntakizire buri wacebire erije so kuwazagarika ya nchibasika konko bwiro bwinji twareba ngo nicyo rugera ameza goro kuborimo so kor kuboryo meza atanu gari yaguna agamba 20 weeks twatomo weeks no kugarara higura titukaba surprise kugira ngo bondo kanora garo meza atanu kuhagarika twashanga pressure ya higura akubo bwiro bwinjo mu kwezo kwe nicyo rukuri yabakaza ngo basho kwezi ngo kanhombe naruga yo ngaruke yo mwa missinga ningo akija kubihata imbere ndiyo mucyara tubari kucebera so a missing so nicyo turukubantwe nangu tukorere follow up buri kwezi kugira ngo tutakagera itwa missing bondo twashanga cyabirereti okay so is this is to antwenda kureba iyo kubanza iri kurabira umushagama ni webare mnongo iri kurabira umunkari ni test ningashe iba kweta pregnant test ningashe test ningasho kucebera uko uri kubasa kuhamya ngo OYIN ningashe umujunge kiri kweta ukora HCG abarabu bono bakweta ukora HCG so mbwene kuturi kuja twacebera onokosa buri obustrip obwo uri kutiko umunkari kakakwereka ngo OYIN so mweno bo bunto bwene bukuru munonga so nibuja babukuru buta so obwiro bwinji kuri kugirendo ijo funo bumanyiso abamwe bagera mani mabi amwaje atamabere ganshasha ubumwo misinga period konkezo sign zona nitugira ngo
ni kibasika kugira ngo OYIN enda konka toka confirminga ngo inenda aha toka hamyaje ngo inenda utakachebire so ko kuja wakora testi hate kwereka ngo yego enderemo ningashitere so ningo mushanga bibiriye bindi so hatkora kuja wachebeza enda kora kuja wafuna obumanyiso OYIN okora etsigera kora kuja umuntu go kubanza kuchebeza ninkubuza okimanyiro tango inenda hatongamiro basakungambiro tinka ko saka strip nachebeza bashanga inenda ningashono basakunjiro ti imfuniro obumanyiso aha kuba nyine ho mcharo unafunire yisha ya ninjira kamaze nke mieze 3 ari kuro obumanyiso ya misingo kuzo michwe yahura amabere gamusha mbwen akata kuzana na muntu go kubanza yajeti nyo kunkugerenda ni nyamanya so ukagutarwo kubanza yajeti nyo kunkugerenda ati ni nyamanya so mbwenu we nkoko kumanya bacara ati bakizera akajati mbwenu nkoko kwezi kumwe kandi ndebe 3 so konka kayabira mazire ko so family planning kenyuma habira harugeraho so mbwenu we mbwenu ko yahurire mwe embera umutumo gw'amazima gwa mujyango OYIN so ija yirwaro kwizira yirwaro nambuza nkabutoshanti nakushemererwa twagamba binje nambuza shintobe wachebeza ho ndo kachimanyo tango OYIN yanjira ati nkahoro manyeso nkahora nacho kamembera ati butoshani kwen kubana nyinenda namchebera hibondo bwiro bunjameze go ashatu go kubanza no basa kuchebera bure kuje chiwakwata namjya ntate no manti obo wabo takachebero katuye henkari tuchebere ona torashangira tajine apana tukashanga uzumatini enda obumanyiso bweno buyabira ine kandi yabatini enda kuna mburize yanjira ngo akayabira je hafa mire konka bo manyiso buri bwamwereka ngo akayine chi akayinenda tichamushemeza mnonga kugira ngo amaziro ameza ashatugona na mayinenda so mwenu nichikuru mnonga kuri kuja wafuna embera wafuna sign zena nchanche ndo chebero confirming kureba wawe inenda then still haraba cyara abandu bonda amazirinka nkobwire bwinji na rondenda hati kuri kujoka isia obwire no rondenda hatije tizomutwe kitama mu burizo hatije cyastama mu burizo ushanga wagire mbere je inandiyo ningamba ufuna signs ugiro rushije rwakasheshe ugiro kutanaka hato garuka nituje tucyeto mu rujungo ntucyeta pseudo pregnancy kushanga no teka ngo inenda konka muri yicushuba no bano gihore ryenda signs zona bamwe bakebera umushija bakugira ngo toyine mushije je tumwe kugura yo gutara umushija n'iki nenda konka ko kubota kozise HCG nigashika pregnancy test kugira ngo inenda tokabasa confirminga ngo inenda so njo kiri kikuru munonga kugira ngo obundi wamara kufuna membereje kufuna ka strip ukebeze afama soburo bunjene bakushobora ko rakebeze bakugambira ko rakebeze okonfirminga ngo inenda obona kwija iroro kwano bundi cyakita kwahanguhira wafuna mwembera no iroro tikebera tukugambira ngo inenda kandi tubona gumezamo kugira ngo takateganisa yes so ejo ni test yamani munonga inanyenda ngo manye ngo inokora kandi obwire obwinjera abanisemo abantu bakabura kukimanya kandi okashanga umwe ushishire ngo bwire ninga kikuteganisa mnonga nkogo mcyaro nagambira bene kindi omunkari ntukebera okuronda oburuire ubuturu kushanga omunkari ecyabinji bakweta ngo ni infection so bwiro bwinja basyara nibija bafuna signs na mnonga wabe inenda nto ameza 3 no garuka hansi ninga shikani we ina mezi mushano garuka higuru umtrimester zezibiri so shanga no shashiro mu ndanto no chweka no mugongo so ezo signs zibiro bwiro bunji ko rukuja twachebere nkari niyo tukubanza kuchebera tushango ino bwoko kandi obwiro bunja bacyara bandi nibabine signs nkoko yagura hansi bine nka obundo kuba kureta mu nka obundi nibareta mu kamizi gata kumuraje so uza kushanga na signs zindi nkezo so ukijana tuchebere nkari so none ibuze nkari iboni bija bari bambata so nitubanturonda infection so kuturukuja twachebera kandi obwiro bunji haraba cyara bakuja ngabo twatwarebere kugira ngo naisha atine sign yo nayo koreka ngo ine infection kongo chebere nkari infection ogicangamo echo nkikuyamba kikugira ngo nogimanya bukirikare ogitreatinga njandi mayisa ngo aheri kuza kugera signs neba yagize process ningashi yabire nyingi so ntyo kurebera ko uri kuja hirwaro rirwaro ryane tinkwamya ngo haraba takuchebera ngari nibachebe bano ushasho batokushasha nibachebera bakonfirminga ngo teyine shonga yes then chinde harhebi intebindi ibiri kuja bikarebe ko munkari ebyo muntu ari kubasa kureba ngo kutwatwarebera kugira ngo nkako kugera pressure tugira ngo nozimba no tandika kugwa still kuturi kuchebere nkari tugere birunge bitwashangamo ibituri kushanga ngo kutorashanga mikirungo kiti nitumanya ngo wagera pressure kutorashanga mikirungo kana nkanka glucose nitumanya ngo wagera ki nitumanga ngo wagera shukari kutori kuja twashangamo nkeshaga mu kazi wenda toshimo kwa nujo
kandi twashanga meshaga man cyanti mayisa ngo maybe nkensigo zawe yino kuzitateri so noreba nko kuba no kibere nkari nikiba kiri kikuru so mwe ncyakiri kirungi kugira ngo ni wowe nko mu cyaro kuba yino buvunanizwa wamanya n'icyo kibari kucebera kandi n'icyo cyarugamo results ni zaba cyara bamwe bateka mu nkari agenda takumanya because takumanya n'iki cyenyine cyari yo naronda konko bwiro bungi ko kubona nkaha mayibaza kucebera nkari yanje bakibera cyane kibitu bo bashanga mu cye kibahandika cyo ntimanyisa ubundi yongera no kubuza mushaho no manya haro bwo kubera utine kibuza kugira ngo notakumenya cyo kubuza konko bwiro bungi ko kuja wamanya umanya twonkashe kiniki kandi ntimanyisa ki then ushanga cyagera ki ushanga cyabonera mwe no wamara kumanya iki kugenda umisha so ezo nzo tests zituri kubasa gukora mu nkari nshya hari nyinge zituri kubasa gambaho then still hari kinde kituri gukora erinka test konka yo teri mushagama kandi teri mu nkari test ya scan yes scan eje yo kureba nitugikora umumezi gona agagutwagamba twino kwezi kurga kwezi ko kubanza kika kwezi kwa kashatu twino kurga kwezi kwa kana kika kwezi kwa mkaga gen trimester ya kabiri ningashe division ya kabiri okurga amezi mushanje no kusiya amezi mwene kandi buri scan buri mwenu obwiro bo borukora mu scan no bayine shonga abonki no gikora for example twaza kureba aha bonki shima kwa no gukora scan omezi ashatu go kubanza so twareba ngo ukora kucebere nkari ekugambira ngo oyinenda hato tandi ko kibezenda konko bwiro bwinji ko kuja wakora scan yo kubanza oyine byo rukwanore for example no gendo girenda esanko mu rusheke Ijukenda yo kuzo mu rusheke ni tureba ngo nezo mu rusheke kurga kwezi kumwe kwikameza ashatu so scan yo kubanza ni tubani tuenda kureba egende yinagira iri umwanya wayo because oyire ho mundo muri nyinenda hari emwenu hariho ebicuweke bindi ebyende iri kubasa kuza mwetari nyinenda so ukora scan ya meza ashatu go kubanza icyo kubanza ntwani tuenda kureba enda ko nyine iri muri nyinenda kandi ikindi hariho no buri nyinenda uri kujoka girenda konka umukutonda ko mwana ukashanga haba mo buzibu hatonde kintuntu atari mwana umeza ashatu go kubanza ijuka umeza umwana kwa kuba ine meza ashatu hatiyas mwene structure yo mwana nebane basa kwereka ameza ashatu ngo no mwana wenyine ni waratonde kandi obwiro bwinji kari kuba nabwo atari mwana nabo kireba ameza ashatu go kubanza niendo yibuza atari mwana nari kishikunga kashati nabasa kuba rinka ushanga nabasa kuba ari yo mwana konka ino bumuga ankembwe nkikintu kitakashoboro cye atakubasa kuba muntu ningo mushanga hariho mwene hare ekitukweta hydrative form no shanga nka mwana kwa kuba natonda mwenu nka cells ziko dividinga ushanga haje ezimwe za missing zazino kutoro kuzatoro swabura kuba umuntu so ameza ashatu go kubanza nho kumanyiroti mwenu umwana nibari yo natonda then nienda kwa focusinga mnonga aha uri kushange ndayishe kazo mu rusheke kwabura kucimanya so enda kuri kuja yazo mu rusheke ijuka meza ashata hotikaye ngaho no gukora ki hakubura rusheke nakantu kace munongo mwana amata kubasa kura so obwiro bungi ko kora scan yo kubanza wahiro kacimanya ngo mwana iri mu rusheke ameza ashata gatakashire hari ibintu bibire biba kubasakura icyo kubanza nta hataro option yo kujya ngo mwana ubwo naza kura ningashino kubara akore baratere nk'emibazi ikahinduka kaza kuri aha ni hahabiro mistake mwana atakubasa kushuma ukashanga nta hayi no kurura kandi kitari kubasaka so iki doctor ari kubasa gukora hari hemibazi yari kubasa kuhereza kugira ngo endege yeriyo ne kurura mu rusheke yarekera kukura hati yija yahwera yaba mwenu yaburo mubiri mbene kwa yaba dissolve do mubiri bakagizibira kukura aha kuba kubari kuja bagizibira mwenu yagumiza mu yakore kiri kubaho urusheke ni rwija rugumanira ruhanguha bisobwire rubarka ushanga iyo tekagumaniye haga nkoko kuri ibibondo rugumaniriye njoro so urusheke runo so obwire rubarka kandi kurubar uri kuja cyaba hecho echo mwenu cyaba ushanga yabi emergency akubano basa kubanka yiru wabarukira wowe ryo mutano wowe nkayino basa ko shanga umwirwaro utakumanya ikicenyene cyaba so it is an emergency so nekintu kikuru munonga konko buro bungi sayine zizoro kubasa kumanya ngo nko mwana enda yaza nko murusheke no basa kurura pain ya side emwe ogumano hura no bwenderiyo ne koro kweza birameza ashatu konkano hura side emwe yorusheke nkoko kubano ureba nk'abashara nibazo micwe no hora mu side gine shasha ningeje konkiwe inenda no hura nka side ne shasha no nka side ne shasha konko bwiro bungi hari habatakufuna kushasho ko kushikisya oborusheke wagera ki rwabarukanda amakuru mabi agariyo mu gihe cyo no kugira ngo orusheke ko buri kubarwa obundi rwacwe rwabarukire
bakija hati bija mbwenu bakushemeza bahoza bagaruka konkano basa kushanga urushekero rutakine na chance yo kugira ngo ruwazara abandi bana so shanga cyaba kibi shanga cyaba kibi kandi obwiro bunje no shanga ko rukuja cyaba umuntu go kubanza ushanga uri na risk factor uri na risk yo kugira ngo na rero nikibasa kujya ki nikibasa kuba kandi kukirwija cyaba imirundi ebira inshike zawe zona nzibazagera ki nzibaza almost zona za bro mugasho hati so shanga cyaba kibi so mbwenu scan yo kubanza ni nkuru enda wajangwenda yanetankana hataro chamani kwata kokano wasako izi mwen harho echarabireho kashako mundi yakuzikana the list usually kugira ngo bakora scan mu meze ya 3 okoko bazetse okujya mesinga period yaje kumshaka tugambira scan yagenda yakora scan the first month omuntu nabashuwa ngo yagire baje eriyo menye nenda ninganzi basako hajime in the first ideal to do that noreba bwiro bungi kor netugera ngo kor kumara kucebezenda ataho nondetero mu kibuzo cyo kugira ngo HCG yo nirebende ine obwiro bukwingana kandi hatukunda arebenda nimbanye no kwikana incebera kwera abe HCG yarebende ine weeks 2 nimuza kuba nimuza kurebeje nangwe yagero mu rusheshe HCG ne basa kureba weeks zo ine HCG imbwenu kari ya ka pregnant test kor kateko munkari ni kareba ryarenda within 1 week weekage yo kubanza no maisa wahiza kugirenda no gikwata bwanyuma yabwiriki yes urikoze sakariya so mbwene ko uri kuja wakateka mu kaba positive nazo musikani nabana bareba mwana hayi nico kibuzo nico ndio nembuzi nubagireba as early as any time ninga hino bwiro bushime kwa nahikireho kugira ngo babase ko bashuwa ngo bagire bahiri enda kweri kuberi iriyo mu rusheke in fact nibagirebera aho uri kugeraho hona zirongazo no kwezi kumwe no garuka higo because aho uri kuza kugera ya hameze 3 nikiba cyabaye no tiko ndatuka meze 3 I mean between 1 and 3 yes kugira ngo bondo mutatakora scan bakaja ngwenda yeriki 2 weeks later ukandende iriyo mu rusheke tichikabasika kubara be wakora scan in fact kuba kora scan bare bo munda gweri kubeta kweri kuba mwene tari mundo muri nyine na bana bare ngo munda tineke mukanda hateri yo mu rusheke akubo bwiro bwinje ne kor kugirenda mwene fertilization ya mara kutakinga process omubwire buke ne mwene ihuri ahirire kuzarika kura no muri nyine so omubwire bucyo bo kubanza mu kwezi kumwe n'ingabire enda yaberiyo kuzo muri nyine nda ne bayagire yes yeah so ejo ni gwo mugasho gumwe ahamigasho mingi yesho mukubana ukora kandi obwiro bwingi nitukunda kubuza scan iyo wabandize koro meza 3 go kubanza obwiro bwingi abacyara bakwa bebirwe obwiro buyargo mico ubundi okobona nka family planning obundi uryo mukazo kuguragurisa mu kwezi 1 breeding so obwiro bwingi kokora scan yo kubanza ameza 3 go kubanza nebane basa kuhereza ibiro byo razarireho ebire actually kusinge scan zo rukora inda yakuze akubo bwiro bwingi kwe kubane kuhereza ibiro norako kubana ukora scan inda yakuzire nebasa kudamina nja kurugera weight yo mwana kwari kwingana nebindi namizaga mukonko bwiro bwingi kujya ngo bebe na cyari muto munonga nene basa kutakubiha munonga nga scan zizindi yes so ushanga wahirwa so scan yo kubanza ncyakira cyiko so ni tubantu encouraging kugira ngo at least umucyara yaba inenda akore scan zinkishatu ekice munonga kugira ngo ukore meza 3 go kubanza meza 3 ga gate no meza 3 ga muhero nango bwiro bwinji haramaro araga kukikora gato shanga bo umwanya go kwisha nkoko uri kuja kucebezenda bakukebera ibondo bakafutera ko kuricezo mwana bakakugambira findings bone bakora scan so ni babine package bakugira ngo ituko uri kuja kucebezenda umwanya go kutekaho kugira ngo tukebera handa nitukuteka mu ka TV tukore scan tureba mu nda henyine so shanga bine package yo kugira ngo wacebezenda aha ka TV ninke mitwaro nki 15 wacebezenda turuko sengaro yonka ninke mitwaro nkebiri ninke mitwaro 3 so shanga bo niko bari kukikora batashanga note konga list waba tafone services zo korenda abo akanda abacyara bamwe batekeza ngo wakora scanning nitegana so mwana cyo nayenda agatari mazima tigari mazima scan teine kwekora mwana tino kwekora mucyara so nibya nekigambo kitari cyamazima cyo kujya ngo scan ino kokora cyo rukora bari abone babasa kujya ngo itwe tuzakora scan emirundi yone yorije ukukebezenda kandi ushanga nikiba kiricuro njya ko mutor kwa nakora munda nana arabuli kimwe cyona kusinga wakwata higuru kujya ngo nabasa kugira iki yamisinga kuri yes
then ekindi scan yoshe mukubana ukora kuruga amezi ana kusiya amezi mukaga this time nene yamba kureba umwana ariyo aryati akubo bwiro bwinji kuruga ameza na amezi atanu bo mwana ari kutandika kutira nibwo mukaza ari kutandika kura mwena ino mwana omunda nazana natoroku ecyanyuma ndifuna position ntizoku so obwiro bwinji scan eje hagati kandi obwiro bwinji abacyara bamwe bandi benda kumanya nyine mwana ki so obundi scan y'amezi ashatu ne basa butabireba nka scan y'amezi ana kusiya amezi mukaga ne basa kugamba ino mwana w'umushi ino mwana w'umojo kandi obwiro bwinji omusikane eje mwana nashitami good nabarongo so obwiro bwinji scan ne kugambira ameza bayiza na scan yo kwanza ne basa kugamba ngo ino mwana babi yes konkatiya ninjera amezana amezi atanu baba kuze ana basa kugambira ogwari atibe na abnormality bakwatine barbati ebibyona yes then scan ya hamuheru ya mezi mushana no kusiya mezi munana ejo nene inda kuyambaho ne ibintu binje biyeri kurebera kimwe omwana na ingana chikirozi omwana ayinorera rukwingana ki hakorero ringwa munonga ne rubi norugufu munonga ne ruki ne rubi yes na rundi rwa rubi so bakugambira miza go mwana rikuzana aminji munonga na goni mabi amache na goni mabi so yes so skaneje ya hamuheru yo nene rebe bintu binji munonga ko bwiro bunje abana bakwa binorero ringwa no bari kwezingerezo amaraka gabana ukashanga nazaniro mizi orera rukamwezi ngama kujya ngo ruwe ruhangire ururindwa kanda kindi abakuba bina omwana ine nkorera rugufu ngo rushanga omwana nazana ushanga nke cyanyuma cyakuka watandika kusha so mwene bibyo nanto ateka ko bimanya umeza guga hamhero then kindi stiro omwana kakuja yagirorera nto wenda turebe rumukwasire munonga akuba twamara kushanga omwana orera rumukwasire munonga njanje mayisango of course no ino kumutasa mbwiro kandi obwiro bunje no shanga umucyara yafuna sayinza kujya tkonko mwana kanimpra okwabe nazana katar kwari kuzanukiza gukora scan shanga inorera rumuribati so shanga so haraba cyara batakwefera yo buzima nafunenda kuruga kwezi ko kwanza sisa kwezi kwa mwenda takakora gascan aho shanga mwena tine shonga yo na mwenu wena kujya ngo mwana nazana amezi gakaikata no mwana yazana noreba tokumanya obwiro bwinje amezi agaga gati kuruga amezi ana kusiya amezi mukago mwana nabashitana deno kigaruka yo musikana hati bakujya ngo naranza sikana araba kuba stable na gumashitana mpaka bara kuhinduka so obwiro bwinje ameza go mushanju kuto kuba yabirashitana ndu bantu wenda kureba hata mwana kahinduka kwa amezi mushanju mwana ashema kwa nana hinduka yahindukire mwene amezi mukaga kumushanju ashema kana hinduka kuba mwana weto kampura na hinduka yo no bori yaho bakuzaye bakujya ngo hati kandi ashita mu kigaruka yo kandi hati naranza hansi so kwari kuje kuba yaba stable ni yagumashitana inchanti mayisango na mnonga wanu jigije ushoma kwanoza romu irwaro eri ibine na theater hihi akuba wanu jigije ukashanga umwana shitamika narenze akirina no garta iguru kujigire cyane masano babasano butakwa chance yo kusimba omushabonye ndatsoka cyo mukahumuro ndatsoka cyo mukahumuro kuturagarce otwonjereho kacha scan kwa ni mangu tokagerezeyo but no asa kugezeyo then tugumize so iwori ha TV ori ya Revival TV kandi ni hurikizo Revival Radio turiyo program Amagara N'Okubagye kandi umushahara natugeza habwe ibintu byoshemeye kucebeza wabo inenda kugira ngo nibo bimanye just in case hajiro tabuzo mwizisi twonge kikotachibuza ninga kwarachibuze obenomanya ahabwenchi yachikubuza omwetu zo mwirwaro na mnonga private bachitahwebe jota tumenda kundira sente koko mshawisha kwegeza kugamba ngo ibintu bikuru kandi cyace kirunje kubicebeza katumireho otarga Revival TV, Amagara N'Okubagye. Ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rembo rwambarira bagarika n'insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora n'ebyo mashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo nizo
bagitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byome bikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi muno tumushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari no tumushanjwe no 2 kinana na mukaga 33 Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abumwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebero 20 y'ukwezi kwa 12 rero wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebirabonye mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Kasako ukurugabiro 20 y'ukwezi kwa mwenda okustebero 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirabo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufas t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya birukiraho tera no tumushanje mukaga 19 nkaga nina 29 mbaraho Kasako tukwatira mu kwetungura mu byentasya. Revival TV Amagara N'Okubagye. Kurkayo mukahumuro kandi ori ha Revival TV kandi hamwe na Revival Radio program Amagara N'Okubagye. Turiyo ntwega ebintu byeshemeye kucebeza wabari umcharo inenda kandi umsharo natrabura mpora ahabwenche buri kimwe cyo nancyetengesubwa kandi ahabwenche shemeye kucebeza. Mbona utakagire omukahumura aho natugambira cha scan kandi akutugamba ngo HC nokora scan 3 eyo kubanza meza ashatago kubanza ashataga kurataho nagahererukayo. Mbona umshaho ntunanyenda kutandikira ngabuza omwe scanezi akasente kize kagumanike yongera kagumanika bakinje mbona scanezi umuntu nkeje yarwe gatina munonga yarwa gatejo umuntu akabaza kugireka ninga really namazima scanezi sheme kwazirisha to chichi ninga test zone zwana gamba tarwe mbona umuntu kunakuzo mwirwaro bakazimpanija test 8 priority tests nizihezi nkwaza kujante sententinzini tkonka ningo mshauri wakuja kumshara bari mwengo mtebeka sawa program ekifuze cyuwambuza nice kifuze cye ekiba kusenga kumbuza babiza hiro hata noranka ebebe nakushoborera naronde ebiri priority hari gawaje ebebe mwene bikuba ebiri bikuru munonga bitaka basa kugora kora nibyo nagamba ho byonga otherwise ko tukabentu no kuchebera buri kimwe kabenkirenga mwene ebinyine kubigumira boro mwene no yino kubigumira konka kandi
mwenu shi ntara kugenti hati scan na Korea bushanti za kurugira nyowe cyanje no kugambira cyo ino kora reriwo ukawinga kurugira kuwakireba no kuwakicenga ngo ino kukikora shuwari waza kukikora ninga waza kukirerera akubo bwiro bungi nanagambira abacyaro mu bwiro bungi niba handikira akapapura ngo ze gukora scan atora nkaha ata agera ninga agera ati kanje nenze kuzironda ushanga mwenu utine cyo kukikora kandi ubumwe harobo rushanga scan iri emergency shuwara bakora be wijahirwaro ukashanga no basakurira ngo bondo mezi gari yashatobe wagikozere konga kuwija hatuwija nungira umwana atakutera je ni probo ndatakuhinda ko kwabena kora ninga ni pura kanda yabiyamire side G ni pura we side G nesha so shanga cyahita service ngaka korendi icyo wagamba cyo namazima scanner ya higuru ningire cye ninge mtwari na hatiya norane sente nyinji konka ushanga hamwe neshata hamwe nena konka kandi mwe note ko kwihangana kuba no mwana no mwenda wisho mwana ni watari webei na weno webei so mwena bebire ebintu rukureba next time njya kundije nizagamba family planning kugira ngo nacyo turebe kutura kiganiro mushonga akasente konkogo wagire mushuwari tutekwa kumukorera cyo nikikweta gisa kugira ngo norobwiro bunje wa planningire endeji shuware nono ndo ihemwe ikintu kana ko kujayirwa ntufayo munonga kugira ngo shuware washemererwa amagaraga ogagumagarije kandi namagaraganye nagagumagarije ncyo kurebera namwe nobwiro bunje mwazo mwirwaro mushaka kukore byo numusime akwana yakora byo muri byinzi shuware na yakufa akufaho acebera no iwo nota kubimanya nkata nota kucimanya konka shuware ni twantufayo munonga kugira ngo nko kuwija for example nkara mission hospital twaye kugira ngo bwire bwawo buwija tibwa kufera mushara wa umucyaro wagezere yatuguze kibuzo ini we cyatugumira munonga akayabira yisire yakora scan obwire bwebo kuzara bukabutakashira rukubaramo weeks nkibiri umwana arije burikimwe mwe nikirije scan twagireba ati so doctor ya mugera tu obori yoka cyumuka obonde bishabikagera ki bikija kubo bwire tubukarengera so kucyabireho shuware ibintu bimwe nitubatakamanya habwenki nikibakitiyo so yaza kushanga yashanga obundi yaferwa umwana kuyagiregaruka mwe nakashanga umwana atachurira so cyaba kibimunonga so bwiro bwinji nora bashabona bo nataruhanga kujya munana arebe cyarabeho misho ahabwenke cyo cyaba kiti kongo bwiro bwinji chances nicyo ndi kuretere kujya ngo kori kubo kikozire obundi obwiro bwinji obo kuri twashangiye nkine cyabikiriho kiribi obundi kataramuho bwire bukongeraye konko bwiro bwinja kujya ngo tubantuwe nanguri kimwe kigendo misho hatabuhorwe kwa so obundi tenda kozere ki so shange byo natwabireta kugira ngo twije na ukimanye atakizera hirwaro nikicenyene cyo shimukwana ukora kana ubundi kubara kugiye ngo kikore ubundi utakatwara kubabasha ukatekereza ngo ubundi tubamanye mbera yawo ubundi tubamanya ngo akasente tukarihe birebi kungashuware njibancyitagisa inyine kintu kintagambaho aha kucebezenda amezi ashatu amezana ubwiro bungi n'ikindi kituru kubantoronda ubwiro bungi harobo rukushanga umwana yafuna ikizibo ngo mwe yafera nko monda habo inshonga zitari zimwe na zimwe zotakabasa kumanya so ubwiro bungi hariho ekituru kweta Mr. Boshon no kushanga umwana yisha yafera umunda kunka utamanye inshonga habwenki kunka abura ko ubumanyiso bwona mbi yafera yes so ubura kujwa obora kureta discharge yona obora kukimanya kana takatiro bumwe yes obumata katiri nko kuwagambo meza agamarumato so iwo gumana obaraki no barinda konko kija na mnonga nko kuwano ugamba kugira uti ni cyancyeta disa mnonga kugira ngo buri kwezi nyije so shango mota bifaho obora kujo mu irwara meza bira meza shatu konko kiri kubanza kuja kikakwera rikeza agenda ibora kukura kweyongera kwa yes ebora kweyongera obuhango ningo bumwe ameza gwana usubira mu mwana kutera bora kutera hato kiza kuja tushanga echo cyabireho konka sho mwana yafero munda takujunda atine ngo kucusheme kwa nchikora ko munda kare obwiro bwinji ko kuba utafunire kujya ngwenda yarugamo zirezo hino ekinte kiri kuja kikabo ukashanga umwanya gwe kubirene rugamo this time nafu mwana konga mwene eshagama emurugamo bambe mwene eshagama eyoma umwanya mwene umwana burakora kifominge kintu kiri nkibari oh dear lord kifominge kintu mwene kigumire kitakwehindura kitari mwene umwana afa konka to mwanya gwo kuyanora blood Mr. Boshon yabo nshonga zitari zimwe na zimwe tokare ya blood mwene ifominga umwana afa eyongereshaga mwene eyekwata hataguma mari atakora kisokora kubota kozeresha obwiro bwinji no jofu na signs konka cyare ngo kwezi gwe na kwarabiro
ninga nkabiri garabiro so bwiro bunje ushanga wale ka discharge kache ninga ka blood ukiza kuja wakora scan bakugambira ngo ni missed abortion yaza kushango shangende yabereriyo kurugamo iyo ne karugamo abo nshongo bunde zota kumanyesha hezo konka ba doctor nbija ba investigate ngaba manya ngo bunde neki ninga no bumwe babura no kuchimanya echa kurugire nshongeje konko shanga ngecho chabo so kora kubota kozere scan nabwe toka chimanya so za kushango bumushanga kandi umwana of course umwe takakureka tiyo nakurikira muka infection uvuicha makuru manjigana infection nejo ni badi treatinga ne baji konko bwiro bwinje ati kina nifa no kugira ngo nikibaho ngecho barakukimanya atecho kutukubaho umukazi na ijajara tana nibamhe ombazwe bisha bantwara umusiyeta nibakwerezo mubazwe bisha wori kubotine ikiri kuzibira kugira ngo fone bisha for example OYIN nk'incindo nyingi mwene wotine ikinte kiri kuzibira kugira ngo takasindikira konga wano sindikira hatine kiri kuzibira bandi bakwirize bisha else no zoom theater katugire ngo for example babire batwirene bakushemeza mwenu tokwikirizwa kutahebisha abantu bona batakumwe n'abacyara bona abatakwikirizwa kugire bisha ahabo inshonga zitareze mwana nje basa kuba rukindo no basa kuba mwenu inshonga nkezo mwenu araba cyara bakabine contradiction yo kugira ngo namnonga abo inchindo konka cyenkubuza bamutwara theater bamshemeza ningano bamuzi umuntu bakoreki at that stage 4 months and 5 months kasi ntona ndiye kushoborera kugira ngo obwiro bungi ko kubana wikirizwa kugira ngo bakuteka hebisha nibakuteka hebisha ikintu kirugamo konga OYIN contra wori contradictory kugira ngo toshemeye kutekwa hebisha of course nibabi no kora obwiro bungi nibakwereza hine binde ente bakubasakora kugira ngo biguranye nenda nico rugerera hamezi konko bwiro bungi amezi gaga bine nka 5 mukaga mushanje umwana yakuzakuzira icyo njanye mayisa ngo baza kushemeza kuba tubakigura umwana gowe nakarabaho nahenda kubuse kibuzo kimwe tukakira amasomo ariho bwo kushanga umuntu yacebeza for example scan ngo kwagamba umuntu bakugira ngo irokota ugaruke 2-3 days later okwatwe bishogaruka bachuga koriyo mereba doctor treka tukore scan nanyeze tushobora scan ejejo umuntu mbwenu nagenda abura kwetegereza mbire ndi hebiro bishate buhingwiro nkozire scan nagaruka ndiyo mereba tukora scan tushoborera abo nje mukora scan ezo so we bari munongo mutebekana sawa program ko kuba wakora scan ibiro bishatu inyuma echakoreta kiriye bishati nkwamya ngo jo scan tujigarukamo oyihireho haba hari henshonga aha bwenji maybe katuje ngo wa bleedinga ubundi twakebera twashanga umwana natera konka wa bleeding ningo shanga kaburi ko twagambire ngo umwana yayinorera gufunge cyanyuma cyenda kubambuka so haro scan yibakora papasire kugira ngo barebe ahabwenje nshongeje ryeti shuwari cyo takabasa kurebe samisha konga kora yo ayikomuka ukoze scan nyomwaze bishabikije shuwari tukayitaga kora scan uyirona bwe tinkwamya ngo ine doctor kugira ngo iroko kore scan atakushoborira abwenje ino kuza kora scan so obwira bwinje scan eyituru consideringa kugira ngo waza kusara at least scan ya weeks nkibiri no kugaruka higuru basa butakugarutsa mu scan konga wija kuzara weeks ibiri is okay konga wari kuba in scan yo kwezi kwena umukwezi kwena umwana nabasa kongeraho cyango na mnongo mukirozi ni habasa kugira n'ibinde byahinduka so sharo nogeze kumansa omuntu yabire katugere nisha nakora scan rizo tichikabas kumwana wanje kwezi njerorera ombere bishatu usually nico nakugambira ngo obwiro bwinje no OYIN signs umwana yezinjirorera naro signs skwereka kashati umwana yezinjirorera niho twarira ngo naza kurudisa ngo kwari kuzana ningiwe noza kumuhurira atakizana in fact umucyara we naho uri kuza kuhurira ngo umwana atakizana nimpamya nkubara be bwabwasheshanzi basa kubazirinka mukaga ninga guri nko umwaze kujeta umwana tiyazana mwe nayo yamarubire bwinje atakazanira so sure umucyara mwe naho uri kuza kwishikiro twinko umwana ukata kuzitinka ameno imuka ngo mukasheshije umwana tiyazana nono yehurikizo ko kuba no tambura ko kuba no kore mirimo nabanazana umuntu konko bwiro bwinje no bura yazana mukake ningizo bariyo na yahona in fact umwana atakamaresha habiri ni natakazani ekiro cyona nani yangwe riyo natakazani sure ecyo cabaho no boyino kuje umwiro waro immediate kandi wije icyo kubanza ntubanza turikiza tuteka kariya ko kurikiza ati yankecyo ko for example ko kiri kwa nicyo cyakorete tubasa kurikiza twura umwana natira umutumana gutera mukwata amazana konka cyabakiriye kindi ubundi waja ubundi washasha mnonga ubundi wabura kwisya shuwari ncyitaga ngo tukore kaskani turete
bwe barumushaho barakucoborera enshongezi kandi nimba myangu abacara bakwateje ni mango arabe n'abashija babajukira konka ni mango abacara mwaganyura mu munonga so nyenda ngukweze chance iwo hurikize kandi uno reba TV oterese umubuzo mushaho ikibuzo especially kwateranya n'ibyaro natwegesa nchwa cy'urungi ori ha radio iwe no sector MTN 0 10 9 ningotere Airtel 0 ananina 16 95 5 kandi wabo ya TV ni nyesigangwe namba no banozire ba screen. Yes, hello. Asimo mnonga natambana kwachira amina mukazi yanjye ego ngungujire ngwabwa sikana bayinda yasita neza cy'abakwisega azomwe ngwara bakamutangiye gutera manitaki wena na uranetera kandi umuraro wamjya utekutera kandi cyakazi yajanka muzaro mwana kufika tinde buno na no kugeze kandi yepati atine chi atine tubu abara kwete nini okay kwebare buzo byawe natamba wenshi bazaro mwana ukashanga tine ano and the private part. Yes, echibuzo chawe twacho ebuzo bya utakwata kandi ushobora kugaruka. Yes, hello. Twasibaje nyabo wasibota. Wanji? Yongeza hiraka. Nyewale. Sina kuraje mazuma. Echibuzo chawe. Yani. Esimu yawe yacweka mazima hine ngo kutahurizana. Wanje? Esimu yawe necweka hine ngo kutakurizana je. Watere simu oyijuke kuchendeza TV nenga radio. Hello. Hello. Yes, please. Twasibaje nyabo wasibota. Ego. Ego. Omukazi nanyuma mukerera usanga TV positive okunda gasereka negative kireta omwirwaro we bari kibuzo cyawe kandi nyenda ngo twakire umuntu komwe ninga babiri because twasikaze dakika just nkamushanju tukahindura program. Yes, watera chendeza TV yawe ninga radio turizane kuno. Hello. Ogwezi twahurizana je nawe. Yes, hello. Hello. Yes, please. Masibaka. Twasibaje sewo wasibota. Masibaka nyamba. Wanji? Programana kana kasi. Bana twakwashira. Hata chimutu zanjye. Mchireta si. Umushara kainda nde mwana. Dina katanka ngamizi. Kukuriliza ngamizi. Kulikinga mizi. We bayicuza cha Bernard. Yes, nyenda ngo mutwikirize mazima. Twakire buzebi abuko dakika ninde bazahoyo. Reka tugaruke mwebi rero tuhinde program. Sister. We bari mnongo mtebekanisa wa programu kandi nashemererwa mwe n'ababuza. Yes. Yes, mwe bare kubuza kandi obundi nonjo utabasa kubuza no gumisa mu amikutendisho tebekanisiwe no buze kibuzo cyawe ntukugarukamu. So natamba yabuza ngo ayino mucyara ayina mezana. We nahuro umwana natera konka kwa kuzahirwaro ro mujyango umwana atafutera tinkumanye cyo nkibasika kita akubo bwiro bwinjine tukimanya ngo hari abana abari kuraka kutera mezana umwana bayatira it is true ngo mezana mezana ni cyo umwana basa kuba natera mpaka ku kameza 5
konko bwiro bwinji maybe ekinateka kugira ngo iyo no basa kuhura omwana nayehindura akubiwe tokahura ko mutima gw'omwana gukutira no bano buro kwa kuhindura omuntu then omushaho kwa kutekaho stethoscope ningashi akanta kakurikiza omwana ko mutima gwa ko mutima gukutera nabasa kuhurikiza ngo omwana natera higuru natera hansi natera gento atwina no more ranges ko mwana shema kuba natera so when maybe wangira ngo nuhura nayihindura konka we kuri yo mushaho ushanga takahuriro umutima gw'omwana nigutera konka usually agamezi ningira ngo akabiri nahura omwana natera kandi ngo umutima gw'omwana gushime kutera right from the start no haro guko kutakutera guba gutakatire kandi ahurire so amezi nkashatu go kubanza umwana wabana utekaho ko kurikiza nikabasa kwa kataka kwasira mutima gw'omwana konka akora scan wascan we nabasa kumureba ngo umwana na live and kicking konka kariya kuturukurikiza kinameza gafutandikiraho so maybe shana obechencho yanageza aho kumanyisa ati nakiyengaje maybe shana tora mukwase ningatumura shoborukirwa gata konka amezana n'icyo kameza 5 umwana natanika kwihindura then umushaho wari kugambira to mwana natera kubiwo mucyara toka kuri umwana natera numura nayehindura then umushaho wari kugira ati umwana natera ji yes so yagarka yabuza ngo habwencha abana bamwene bazarwa batine nkebicweke bimwe nkebicweka biye cyama so oza kushanga bwiro bwinje abacyara bakutandika kucebeza enda late inebirungo ebimuri kuba muferiro kumera for example tukatuzira twagamba folic acid ukori kumera folic acid wamara kuchimanya ngo inenda kandi obwiro bwinje nangwa buriyo butawe tugamba preconception care tukagamba ngo mucyara wena wabano yitegura kugirenda numira obujumo bwa folic acid bwongera kutebekana so mumbiri gwawe no kongera kugira kucendeza chances zimwe ahanyingi eziri kustuma umwana yazarwa ayino burimo nangwa butari nobo bonko borebera no bundi bwinji konko bwiro bwinji folic acid niyo turukumera omesa shatu go kubanza kugira ngo tuwatangira umwana we nakugira oburemo oyihiraho kugira hari ebindi bintu bitaye twaganiraho kugira ngo umucyari byari kubasa gukora ukashanga byamuretera kugira kikungeza ha chances for example wano nyamarwa ninga wabana uresa ninga nibindi ningo inime baze yo kumera na munonga kaba kuba baruire abaruire bo mutwe bakumere mebazi iyo mutwe abatabukire nko mutwe mweno ko kuyobwiro bunje wagirenda no bino kuzo mwirwaro na pressure na shukari nendo warezinde zona ko kugirenda mwe mebazi tugicyusi tugicise yo kumera tukuteka mebazi ndisho so wa cyaba ukagigumaho ningo kashango tamera folic acid bintu nkebyo bituma umwana yazarwa ino buri nako tekereza yes so hari umucyaro wabuza ngo ahabwenchi HCG omwene okibera kashangera positive ubundi eri negative nozo mwirwaro bakujangera positive okigaruka yo nkateri negative nkamya ngo cyo nkibaho mwirwaro obwiro bwinji nanka HCG nebasa kuba invalid mbasa kucyeka kugira ngo tikakora ningashoboka kuzisa kafu konka HCG wagikozesa mwene omubiryo buri bwo koshema kwa nogikozesa neha results ibi yaba negative nchange maisa OYIN yaba positive nchange maisa OYIN then third option ningasho option ya kashatu no kushanga yaba invalid kakwereka ngo obwiro bunje nakakwereka ngo ngwenu results tizashobora tizashobora comment kuba inekenda maybe in the first month especially in the first month akacebeza ubundi akagaruka karuga mataje manyiri tishikabaska ona no girenda irugamo barakufana sayini yona ota kan kwa jango hari bwomero munda ukabura kushwa ukabura kujya it's the moment wagirenda oba ekoreriye erikori bare ubo girende in fact nakora kugirenda katujengo ko kuri abantu nibihamenda omu week yo kubanza ningasho mu week 2 wayihamenda wija iriye kirunge cha HCG ni kiba cyari positive so mwene kigumere munonga kushanga enda yaberumu babara kugikwata na munonga bundi wakakora mu kashanga kubuzabuza oje hirwaro ba confirming abo wahirwaro nate kwakakora kakwereza utsentu then banada yabuza ngo ino mcyara ina mezi 8 konkana abana leaking ningashina abana leta miza hansi njari kugeza kubuza so bwiro bwinja abacyara nana leta miza hansi kandi atashisha so bwiro bunjo ahiba kuchimanyere ngo nibalikinga nabari aho bundi yashitame kuyimuka yashanga ngekitete yakijubiri kandi ubumwe atarga nko kushesha so mwene bimubuzabuza so obwiro bunji amezi 8
ningira kariyo emyezi 3 ya muhere inana agambira kugira ngo turi kubantu tucebere nkari ninga shiri tucebera infection etobane tutagetinga bakazaba abameza go kubanzana na meza agaha muhere so bwiro bwinji nangwa kozi iyo kubanze yibembire ni infection. So infection ware watandika kulikinga ubwiro bwinji na mucyara no shanga bacyara bagira ibisha amezi munana ningo ubwiro butakashika so akija mu mukebera mushanga mwine infection yenyine neretebisha infection yenyine ekiri kuja kikaba infection ne attackinga akabaga kari yakarwa karumwa miza go mwana ari kuzanira mu ikafumwa afumita. Yes, so kuturu kuja twashanga OYIN infection tujya tugipima turobwirinje bwayo twashanga erinche tujijanja bekera kandi twashanga infection eri nyingi ayituru kumango nyingi nojo tujango no ruganka miziga kunuka kubi ningasha mizigo na gargama so shanga ubwiro bunje wayo wayikiza mezi munana tureba ubwo mwana yana basakuzara wakarugamo then bakwireze bishoza. Wow, webare sister kandi bari no gargama bibuzo bitu nimanya ngo bundo bwire tukutumaraje konka at least byatwegeza nibukweza cyane a general picture icyembera ukwe kuberi ningecyoshe mekora konka nimbanye ndanyongero kwijuse ngo ebitwegeza aha nebyo kumura hamisho kugira ngo umanye cyoshe mekora rero zo mwirwaro wareba ine kitashobore kwaje wahura ine cyakushobera zahirwaro abashomba bari kwera ikibuzo cyone cyo OYIN mbakugambira icyo shemekora mbene wasigara ko bunde ikibuzo cyashitagarwa muje hura OYIN obusinje mazima zahirwaro abashomba za kuyamba kandi mbani mbasimira kimwe mnonga mwe barogumana muhurikiza program nano kugireba ha TV no kuma mutufollowinga abukoba nimwe mukutamani twamanya ngo twantwegesaha ubundi hariyo kwe aburikize mwene nyanda mutikize tubasiburaha ndisha kurebana nyencha kare shasha tezeciro zakwatu n'umushaho program otakaferwa mukama wita barinde murareje.